Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole tuntuma chuan rambuai indona mun ni mek Afghanistan lam chanchin mangin video bul han tran te ang video masa khan karon tar lang to a video masa khan kan ron tar lang to a US sipai le NATO sipai ten Afghanistan an chua san ta a an ram chua san atangin Taliban sipai te chu khlipuit le angmaya chak le dan rual lovin an ron thok nga la Afghanistan sarkar sipai an ron ne zoi maya an mun ma tam takan lak sak to ani US chuan Afghanistan chua san to ma se kumsom ni zet alo op to Afghanistan a sarkar pa ngaya din theina na a thorim na ra te chu Taliban ho chuan an ron not re duak mai si a US Air Force te chu Biden a thu pekin an thok chuaka Afghanistan a Taliban sipai te mun pa an bom dur maya bom thak nan hian thlona lian bom phurchi B52 te chu an mang hialani ma se ni min lam le vo in August ni som pani tlai le zan lam thleng hian Taliban chak zia le ma an son chak thu te chau new sa adar chuai maya US in do thlona te hian an chut char lo wang le an va boma an base lama kirin akha to kin an be zeu ani mai si a baka Taliban ho te tan Afghanistan hi an ngong len na ram mani a mun khokrok tlang ram thaler mun le pukar te chu Taliban te hian an mang thiam ve reu maya baka sipai chak tak an nei to awang le mun ma bankar le ral thuam po an nei that ve to awangin chutia bom manga bai rem mai chi an ni lo ani na taka chuan kumsom ni tal top sang ni pakhat atanga sang ni som ni pakhat inkar chung US hian Afghanistan a om chila base siama Taliban te hi nuai chimi an ni tlat lo hei wang hian US Air Force te voi ni khat bom thlak mai maya chimit le tlo mai tur ni in an lang bik lawani August ni som pakhat le som pani hian Afghanistan a Ghazni province a in beina satak a chuaka Taliban lam chuan Ghazni sarkar mun ma zong an thunun le ta ni in an soya Afghan force tenen nasataka anin be nuwa heram bial hi Taliban te hian an lata ani heti lai hian Afghanistan a kho puilian berpol lasga at po Taliban le Afghan force te anin dawna sa hle a helai mun hi Helmand province kho pui ni in Taliban te hian hei po hi an la trap to ani Laskarga police headquarters chu Taliban te hian he thubot sei lai August ni som pani tlailam dar thum vel hian an la fel le to a police officer then khat chu Taliban te kuta anin pe ani sarkar police le sipai tam tak chu sarkar building vela an tolkira an tom khom bok Afghanistan sarkar amang ang tak zeta ti ngaina hreto lawani ber mai an thunaina an chan pum hlum ai chuan ti in Taliban te chu thunaina sem then an du thuan soita top mai ani thunaina in sem pui turin offer an chop chuak hial he proposal Afghanistan sarkar rotna hi Qatar kho pui Doha a Taliban le Afghan sarkar ayo in biakna soiri kani a hei hi Taliban ho hian an pom don nge Afghanistan ram pum pui chu pum bil an la tum zel ti chu puan chho ala ni ri lawani heti lai hian Afghanistan hi sarkar pa ngai angin an la kal ve trok a ram then khat te po in embassy an nei nuala US ngei po in embassy anaya India le khovel ram sang te po in embassy an nei hlomani ram tam takan mang anga an sarkar palai mun te chu a him lo ta hle ni in an hria ani soito angkhan Afghanistan a hian US chuan sipai za som ko panga athiar chuak to a tun August ni som thum ral ma in US sipai la chambang zong po thiar chhuwa vekan tumani kha US army te baka NATO sipai le ram then khat sipai te chu muan na sipai ang rengin kum enga moza tan lo om to a tuna hian Denmark sipai po an lo om meka Denmark sarkar chuan an sipai te chu athiar chuak vele don ta a an din hmuna him to lo howa tangai ni in anin soi heti lai hian voi thum na le atop na ni tur rangai in biak na chu Taliban le Afghan sarkar chuan Qatar kho pui Doha an nei le tran ta a Doha in biak na hian US UK
EU China Pakistan le Uzbekistan te chu UNIO in an telani Afghan force le Taliban te inkara remna siaman tuma an thu le lapuan chua man ani hri lova heta hian Afghan sarkar chuan nichina kan soitak Taliban te hne na thu nei na sem then po an hial to lo ni in alang kan ti kha khami kha be sa mangin remna hi siam thai ani don nge ti chu kan la update zel don ani Taliban hawin Afghanistan thunu na Sharia law an kalpui chuan German chuan Afghanistan chu sumin kan pui to lawang ti in German foreign minister chuan asoi kumtin in Afghanistan tan hian euro makta duai zali somthum kan ruwa man thina Taliban hawin Afghan an thunu na Sharia law an kalpui chuan puisa pek mabak zongzong hi kan peto don lo ti in German foreign minister Heiko Maas chuan asoi ani voin lam August ni som pani khan nichena kan soitak Afghanistan province Lianpol Ghazni city a chuan in beina aturu hle a thisen na luang na sa hle Taliban hawin khopui an lak don trep hian intelligence compound a Afghanistan sipai te chuan thi tha tak mewa bayin an tanga heti lai vel hian Ghazni governor chuan Ghazni hi a chua san man ram ni a soyani Ghazni khopui hi Afghanistan khopui Kabul atanga KM za somthuma hla chimthlang lam khopui ani a he khopui la tur hian Taliban ho hian kilrang rang atangin Afghan force te hi an ron beya Ghazni province khopui beran lak hi Taliban ho tan chuan dengthleng a bob khaya lam chiam na tham khopalom omani nge yang he khopui hi an hmason zel na turin apoi mo don hle a Afghanistan a province somthum pali a azad ve province sompasari ve Afghan force le Taliban te khan an thunun khani a hetiang ani chuan Taliban ho te hian province an changtam to don jok ti na ani Taliban hawin Kandahar central jail an la mitang an chu e Kandahar khopui hi Kabul ti lawa chuan Afghanistan khopui poimo le ming thang ani a he khopuya central prison a hian Taliban helle misual torot tak zate lan tang meka Taliban te chuan Kandahar khopui hi an ron tuama he khopuya prison chu an ron lu chil ni in an soi Taliban armed group te chuan he central prison a mitang zongzong chu an chua zalen thu an soya zel tang mi zatel te meu chu an chua zalen ani sang ni pariata le sang ni som pakhata po khan Taliban te hian Kandahar zel hi an lo be to a mitang zatel an lo chua to bokani kha rambuai hi sipai le sipai inkar thil chawani ngai lova atuar bertu te chu mi puite an ni fo he boina awanga mi pui hlau mang ang himna zong tlan sia chuan nuai thum sing kwa an kai chho to ni in UN thupuang tu huge spike chuan a soi heng ho hi internal display santi rampona ni lovin ramchung hun him lampan han ni a July ni khata tanga August ni nga inkar khan mi sa nga zariat chuan Afghanistan a khopui himber Kabul an thleng to a Kabul khopui le a che vela himna zong in an tlan khom me kani heng ral tlan te chom dol nan hian multi-billion ral to a dollar makta duai zariat chuang UN chuan a seng ral to ani international politics le news ngai ven mi ini chuan he channel atang hian Afghanistan update lo ngai chang zel la khovel news tharlam le bengwar thlak tak kan ron da chuak zel don ani heti lai hian Israel chuan Abraham Accords huang chunga remna an zia pui Morocco nen tho ho na thazok an nei thu le in remna thuthlung pathum an zia thar le tak thu an puang Israel foreign minister Yair Lapid le a counterpart Moroccan foreign minister Nasser Bosta te chuan nilai ni August ni som pakhat khan thuthlung an zia bel le a culture sport le youth lama tho ho na tur thuthlung an ziak le ta ani Kanriat angin nikum sang ni som ni December thla khan US President Donald Trump arwa man na hnuaya in rem na an lo nei to a chumi azara chuan thuk zo ka tho ho na an nei bel le ta ani kha Abraham Accords chunga khan Israel le UAE te Israel le Bahrain te Israel le Sudan le Morocco te chuan in rem na an lo nei to a heng ram te hian Israel kha khovel sarkar pa ngai anga pomin sarkar le sarkar indor ton na apo dan pa ngai anga pom an rem ti ani kha heng ram te hian Israel an pom theinan hian US hian thutiam enge moza ta nei pui hloma
Morocco po hi Israel apom thaya Abraham Accords aziak thaya ni chuan Morocco in rei tak rambuai an nei Western Sahara rambuaya Morocco hi US ina puyang Morocco lama US atrangang ti ani awangin Morocco hian khovel sarkar ro pui ber pui na le thlopna mu thei don phot chuan I helovin Israel chu remna asiam pui sok sok mai ani kha Mase Morocco chungchanga US sarkar masa Trump kai hruain thutluk na lo siam to chu en nona ni tur thu Biden chuan aron soi vele tamau mai Western Sahara rambuai Morocco le athen omram ten anin chu boi mek sangkha jukwa somsari panga a Morocco ina hau hi United Nations pompuina ani lawani ti in Biden chuan soyani India chopper Taliban in an laksak he thu seitur hian Afghanistan lama khan kan lu le lokanga yani kan soi to ang khan Afghanistan chu an boi mep hle a Afghanistan zat ve ai tam Taliban hoten an la to ani kha chemical zela hian Afghan marlam province pakhat Kunduz province a chuan Afghan sipai te le Taliban sipai te anin dawna sa hle a Kunduz airport hi Taliban hote hian an la tamaya heta hian sang ni som pakwa a India in Afghanistan sarkar ne na chopper pali a supply zinga pakhat chu Taliban hote hian an chu sakta ani he helicopter chopper hi Mi-24V attack helicopter ani a serial number po 123 ani sang ni som panga a India in Afghanistan tana alo pek to helicopter pali thlak nan tuna kan soi helicopter hi Afghanistan hian adong le a sang ni som pakwa khan Afghan sarkar hian adong ani Mi-24V atan hian Afghan sarkar hian India hne na sum chu apeve a mase training le crew atum saka a en kol zuina ero India hi a in rol to lo thung Taliban ten he choparan lak thu hi UK a in khuar Defense Analysis International Institute for Strategic Studies a Research Associate Joseph Dempsey chuan nilai ni August ni som pakhat khan video aron tlang zarani Joseph Dempsey hian Twitter aron phaulanga caption a siama chuan Taliban capture Kunduz airport Afghan Air Force Mi-35 hint attack helicopter ti in Mi-35 ti in caption hi asiam na a caption hi atiswal ni in an ngaya India chopper Mi-24V ngei khani in India Defense Research Wing te chuan an soya Taliban te hian man tangkai na turan nei don chuang lo ni in an soi train pilot an nei lova khalkang vu thei ma se ral deuh tur em chuan pilot thiam naran aya thiam an ni angai sia ma se chu tiang pilot chu an nei hriat ani lova an motor chhun ve mai turang ayani Afghanistan sarkar an roi tela hei ayaral thuam lian te po Taliban te hian an la lak sak zel don ni angayani Brahmaputra tui hnuaya tunnel Arunachal bordara India le China in ngir ngau boruak awang le China beina na thilpoi mo le tangkai tur ni angain Indian Army chuan atal tunnel angdeu Brahmaputra hnuaya tunnel siaman tuma Assam huam chunga Brahmaputra siam tumani hei hi lir thei chevel alo tlem thei nan le Assam then mai Arunachal bordara China ron lian zel le indona po chuak se Indian Army ten chakzo ka movement an nei thei nan lir thei tot ti je om turin he tunnel hi siamani donani ti in Assam CM Himanta Biswa Sharma chuan nilai ni August ni som pakhat khana soi kan tunlai boruak chu hepa Assam CM Himanta hi alar boka do chiang lutuk maya Mizoram min puna zongjong te ngai to hian tuna athu soipo hi kan rin sakdu angem ti mai ol takani mase hi India tan hian thilpoi mo takani ang China ne na India hi indo mai thayani na indo na lo chuak tak se Assam khopui lir thei tot lutuka wang hian India sipai te chet na ati khailak na sadona hei tak hi rem changa la in Assam lam hian an khopui tot lutuk ti zia omna na man an no ril ru ve pakhat ni inalang ruam handan chuan he tunnel hi Misha le Tezpur inkar Brahmaputra lui hnuaya lui wang tan zonga siam tum ni in Himanta hian a soya KM som pani atanga som panga inkar thui ni tura bei sayani Assam Assembly thut khoma Himanta chuan soin China hian Arunachal ron po kongpui hi hmun nga la ya anei thu a soya
chuti lain India chuan bomdia kaltlang chawin Arunachal hi apo theidona ti in he ruam manna poimo zia hi asoi he athu soi hi chu thudi kani vetlat China hian India ramri vela akongte hi 4 lane vel ten asiama indona po lo chuak se kongpui lian taka kongpui zau taka anduk purpur theidon bi ka India ne na ramboi an nei na pakhat Arunachal hi kongpui lian le zau tak mun nga atangina ron po thei bi ka video masa kan tarlan to angkhan Marchak state hi olsamte in China hian adang chat theya video masa kan tarlan to angkhan Marchak state hi olsamte in China hian adang chat theidon ni in alanga India la katang hian China hian Marchak state hi harsawak lawin adang chat thei mai thayani India me phi han en ta la helai India mainland le Marchak inzom na lai hi chicken neck emo Siliguri corridor emo anti a unzim te ani Himanta chuan nireivak lo liam ta khan defense minister Rajnath Singh zuin Arunachala kakala Indian army te chuan kongpui pakhat aya tam Arunachal le China border po tur leitlang an tum thu Rajnath Singh hian asoyani chu mai ba ka India le China hian boina lian jok po lo nei se engdin mun eng situation a po lir thei vei wak a khai lak lo na turin Brahmaputra hnuaya tunnel siamani donani ati Himanta chuan he tunnel atan hian atal tunnel ang bokin cheng veibel chesangli atanga sanga ruam hanani thu asoi he tunnel siam chungchanga hian siam thei ani lo kan ring lo a chan chu zamu a atal tunnel siam alo ni to a Chief of Defence Staff Bipin Rawat chuan Defense Minister Rajnath Singh nen he project chungchanga meeting an nei thu asoya Bipin Rawat chuan Defense Minister Rajnath Singh hne nakal turin min ti a hemi chungchang soipui turin thu min rol ru kani ati he project hi Indian Army te chuan project ngai poimo masaka anda ani ti in Sharma chuan asoya hemi atan engineering plan kan dayani ngat chuan panhi po kan siam mai turani ti in asoiratui buwa le BJP fachuama ni boka ati ti po a rol de ulhekani